IFM News. Idol Dennis, please come in. Maragsakan ng presidente di Burgos, Ilocos Norte, gaputa lamet season manan kriteria kinalamis ken kinaangin iti panyan puna. In bagay ni Mayor Vicente Garcia nga maara gamet no kasto nga naangin iti panyan puna gaputa siya ganun ket may paripir dari iti Bakras iti Paspato iti Pukotpot iti Burgos, Ilocos Norte. Napagana nga risgo iti panangalat gamet sa puna ken iti panagtanang iti tanang alat dari sejete umapan iti Bakras iti Bantay iti Bato agala iti gamet siya pwede gamet ket imabot ti 1.5 to 2,000 iti kada-salop ay doon sing ilatan sa season nan diba manibot si 850 to 8 pesos per ganta no makatawag ka kadagi sa Aglaslako managsakan met ni Mayor Garcia dapat dumanan iti mahalang nga black gold iti Burgos iti Reso yung season iti panagsagamit dada na ng rugo dapat sa December ang buwan dala. So, titag na lang na, tuloy-tuloy si angin daw. Mga ninawan si angin daw, yung gusto naman. So, lagi sila makagawa. At siguro, salamat itong mga suits na general natin. At medyo marami nga dahil sa ganitong panahon. So, si Gamet in demand kada kita balikbayan lapot oray hina ipreso itang panuray patukin natin lapot ang imat nga pang sawag ikanyaman na klase iti asiden iti Ilocano pati diretso kesa magistonda nagatangin iti Gamet sa labing imas na dito yung serve kada kita high class customer ada iti restaurant sa iti probinsya iti Ilocos Norte. Sana all may Gamet Idol Loren. Idol Dennis Alicio, Tatak, RMN. IFM